أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قالي تماشبان هجا ديسا درس مايا فقه دست بكر أم هاتبن لسر غسله مگو تشتی کو غسله واجب دکن چهار تشتن. یک جه مگو جنابته، یک جه پیره بکه حیزا گره مطلقا پشت حیزه خبشو استساجی ولادته، یعنی وقت پیره که حمله خودینه زاروک بولده گره دیسا پیره که خبشو جانا پی ولادته را پی دوم را خوین شپیره که نایه ایوی چاخی حکمه ویجی حکم جنابه، یعنی وقت دوم که مطلقا گردی سا خواب بشو هر نقدر خوین نیجی دیسا لازمه پیره که خواب بشو، چمکه او زاروک آوا ظلام و پیره که چه بیه پشت زاروک ها دیسا جناب، یعنی لازمه پیره که خواب بشو فرضا خواب بشو. اما او خوینا کو پی ولادت را پی زارو کارش پیره که رحمه پیره که ته جوه خوینه را دبن نفاس. حکم نفاس جی هنه کان نفاس چه شکلیه؟ تدی نفاس لغوی معناه یعنی او خونا پی دوغم را پیره که ته رحمه پیره که ته جرد بجن نفاس، چمکی او خون پی نفس کی را ته، یعنی زاروک دولده پیوی را خون تش جبروی دویجن نفاس. اما او خونا اثناء براویتنه ده و یا خود دیگل زاروکی تیه او خونه کی فاسده نای گوتن خونه نفاسه، چمکی پیشیا زاروک او خون تیه، یعنی هجا زاروک خوده ندای کو خونش پیره کی وره او خونه کی فاسده. یعنی مثلا اگر دوم درج به دوم نکی دیگه لوی خونش پیره کی وره وقت میجی جی وره گره مطلقا پیره کی اسنای ده میجا خوابه کی اگر بکاره اگر نکاره جی گره وی میجی قضا کی، چون که حتی زاروک خوده نده کو خونش پیره کی وره او خونه کی فاسده، نه خوینا حیزه نه خوینا نفاسه جبروی قاسی کو ممکن به گره میجا خوابه کی کو نه ممکن بجی گره پاشه لوی میجی قضا کی. عجبا مده نفاسه چقدره؟ یعنی چقدر افخوینا نفاسه دوام دکه؟ اقل یعنی ان کم مده نفاسه لحظه که، یعنی مثلا چند دقیقه پشت ولادت پشت ولداندنه خوین ته دسکنه، یعنی هنکی وصا هنه جانا چند روزه دوام دکه، اما اغلبی اکثری 40 روزه دوام دکه. تدی کرمانجی من بحثا نفاس دبیجن چلک، یعنی عربی دبن نفاس و کرمانجی دبن چلک، یعنی اغلبی چمکی 40 روزه دوام دیگه بروی قاصد دبن چلک. اکثر نفاس 6 روزن، یعنی حتی 6 روزی وقت خوین دوام بکی دیسا نفاس ته حسابه، یعنی او حکم نفاس جره هیا تشت حیدره حکمش حیدره هیش نفاس رجی هیا. یعنی اگر 6 روزه درباز ببی و پیره خونه ببینه پشت ولادت پشت دومه او خونه استحاده خونه کی فاسده نه خونه نفاسه نه خونه حیده جی. بجا عجبا حکم نفاس چاله، یعنی حکم نفاس جی و کی حکم حیده، یعنی چا حیده ده پیره که نکار لمیش که نکار روجی بگیره ظلام نکار هر باله خوانا قرآن جره حرامه، یعنی تشتی لسر پیره که حیده ده حرام لسر پیره که نفاس ده جی حرامه. عجبا او خونا حالت حمله داشت پیره که تی، یعنی او خون چه خونه ده گرش ویده هنه ده رأی ویده هنه ده به او پیره که حمله اگه خونه ببینه، یعنی او خونجی اقل حیده که شب و روش که شوی زیده تر بی و 15 روز و شواجی درباز نبی قول اظهر ده او حید حسابه
قول صحیح ده او جی حیزه یعنی هر نقدر حالت حمله ده بید وقت حامله به و یه خوینه ببینه دیمه که وقت شب و روزی زیده تر به و 15 روزا جی نزیده تر به وی چاخی او خونه حیده وی چاخی پیره که دفش میجه برده روزا خو ناگیره تشتی سر پیره که حیده سر ویجی حرامن مثلا ظلام وینا چباله قرآن نکار بخونه و نکار جامعه ده بسکنه اما اگر کمتر مده حیده خوینه بینه مثلا دیالم کمتر شب و روشکی خوینه بینه و یا خود خوینه و زیده کش 15 در باز بی او دبا استحاده خوینه استحاده خوینه کی فاسده و هنگی مثلا وقتش 15 روز دام زیده کر وی چاخی گرل میجا خواه بگیر روزی بگیر و هر میجه دستمیش کی بگیر و پاچکی کی سر عورت خارجی گیره بده اما قیله کی گوتیا او خونا حالت حمله ده شپیره کی وره او خونا استحاده نه خونا حیزه يعني قولك ضعيف هي وصاد بيجي چونكي به حمل جهه حيزه ديجري ناهي لخوين وره يعني غالب اكثري وصانه يعني غالب اكثري جي بيركا حيدا دبه خوينه نابينه يعني كو ديجي شايد ديجي القول الصح ده او جي حيدا اجا شرط يجيبن واما قولك ضعيف ده دبه نا او خوينه فاسده نا خوينه حيده عجبا مده حمله چقاسه يعني چند مها زاروك زكيد يا خود دمينن ان آزه ان كمي چقاسه دبي اقل مده حمله 6 مهن يعني 6 مها كمتر زاروك نوالده معروف في حكمش كرد خير جوا هر دو آيات ام دردخن تدي خدا جل جلاله سورة احقاف آيات 15 دد بيجي وحمله وفصاله 30 شهرا دبي حمله صبي وشير بكرنا صبي حتى كو مرف شير دي وشير بدكي تف برابر تف هفرة 30 مهن 30 هيفن آياتا ديتر دجي سورة لقمان آياتا 14 ده خدا بجوا فصاله في عامين دبي شيداينا زاروك حتى مرف شير بكي او جي 2 سالن وقت كو 2 سال فصال به يعني شيداين به 2 سال دبا 24 ماه ويشاخي 6 ماه دمينن دمكي اقل حيده 6 ماه ان از 6 ماه يعني وقت معروف هر کا دينا سرهف يعني شيداين وحتى معروف شير بكا ومده حمله تبدبن 30 ماه وقت مده رضاعه يعني شيداين 2 سال بن معروف 2 سال جه در خشسی ماه دمنا چند قاس دمنا 6 ماه دمکی اقل مده حمله 6 ماه مثلا اگر پیرک کی زوجی پشت 5 ماه خود زاروکی دای او زاروکی ساغبه شرعا او نسباوی زاروکیش باب ویره ثابت نابه يعني منکابه اف زاروکی کره بی باب خوی نویه يعني وقت 6 ماه تمام بکی خود زاروکی بدیه اری نسباوی ثابت به لما 6 ماه کمتر کو زاروکی جره چه به نسباوی ولدیش باب ویره ثابت نابه تدی غالب مده حمله خاصه يعني اقل انكمي مده حمله 6 مهن غالب 9 مهن غالب مده حمله 9 مهن يعني اغلبي بيراكا حمله دمينه 9 مها بشتمه 9 مها يعني دوم دكي زاروك خوده ديه وياخذ مثلا كان روجا كم زياده تقريبا اما اكثر حمله ان پر حمله دبي 4 سالن قول مذهب امام الشافعي دبي حتى 4 سال جي دبا كو زاروك زكيديا خدا بمينه يعني اثناء تشتكي مثلا امكانسزه بيا تاريخ ده وصار چه بيا اجبر في القول مذهب امام الشافعي اكثر مده حمله 4 سالن يعني چندا يعني زحم نادره جي يعني نادره كو انسان 4 سال زكيديا خدا بمينه لما چه بيا تاريخ ده یک جه سبب غسلا فرض مرنه دادی مگو یک جه جنابته یک جه پشت حیزه پیه گرا خوابشو پشت ولادت جی فرض گرا خوابشو یک جه مرن یعنی چه ظلام چه پیره که وقت بمره
گره مطلقا او بشوشتنه. بجي إذا مات المسلم واجب على المسلمين تغسيله. بجي وقت مسلمان کی وفات کر مر چه ظلم چه پیرک سر مسلمان واجب ده کوی میت خوا بشون. اف فرض کفایه يعني هنا کی اقربای وی و یاخد هنا کی باشقا کو وی میتی بشون فرضیت توی ایت درته. اگر کس نشو اهل محله اهل باجاری اهل گندی تف مسئولا تف گناهکار دبنه. يعني فرض كفاية ذاته وصلنا وقت من عرضه كسل نينه تبقى جناح قادم أما هنا كيجي هنا فرضية ستوي ترجي درته أما إيكو ميت يدشو جرا نيتا غسله لبينه يعني نيتا غسله في ميتي سر راكم إيكو ميت يدشو جرا مطلقة واجبة نيتا غسله لبينه دليل واجبين غسله ميتي يعني چما ميت واجبه مروي بشو اف حديثه هنا ديلا اباكو ابن عباس ياتي روايات كرينه بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي وقصته ناقته اغسلوه بماء وسدر ديلا وجي ابا رسول خده تحق شخص كي بن احرام ادبي شو بي حجه الذي وقصته ناقته دواوي لسر بشتاخوي آويت والبي استوي كر او مروف مر پیامبر خدا هاگو اغسلوه وبماء وسدر دبهن ويب آوه بسدره بشون تدوی چاخی شونا صابون صدر هبی بسدره دشوشتن پیامبر خدا امر کیه انا قلت اغسلوه ودي امر وجوبيه هنا كي غسل هنا غسل سنة مثلا غسل حتى في جماعة بعسكري غسل هنا غسل واجبي بين ماني فرضه جرى معروف وقت اف حادثه شيبن معروف مطلقه خبش اف فرض بيا اما هنا كي غسل سنة هنا غسل سنة مثلا وكي روجا جمعه معروف خبشو روجا جمعه معروف خبشو مشروعه معروف خبشو سنة خيره يعني سنة ايكو هر ميجا جمعه كو حاضر بالجمعه جرى سنة خبشو اما نواجبه مثلا انسان کی کو هر جمعه کو جمعه السری نفرض بجی دیسا سنت خواه بشو مثلا یکی مسافر به و یاخد پیرک و یاخد صبی وقت هر میجا جمعه هر نقدر جمعه السری نفرضه دیسا سنت کو خواه بشو مثلا انسان مسافر پیرک بچوک اما قیله کی گوتیا هر کسی را سنت کو روزا جمعه خواه بشو نکو اکو هر میجا جمعه تنه جوانا را سنته هر کسی را سنته و چما روزا جمعه سنته معروف خبشی دیلا ویجی اوه پیامبر خدا گوته علیه الصلاة والسلام اذا اراد احدكم ان ياتي الجمعه فليغتسل دبه وقتی کو یکی جوا خواست کو هر میجا جمعه بلا خبشو فليغتسل امر کی گوته بلا خبشو اما اف امر هنه نه امر وجوبیه امر ندبیه چونکه حدیثی دیتر هیا يعني او كاوش صرفاوش وجوبت كي يعني دمكي نا واجبيه بلكي سنه خيره خبشو چمانا امر وجوبيه امر ندبيه بالدليل قول صلى الله عليه وسلم بالدليل في قلتنا پیغمبر صح حديث كي دي هيا ترمذي رواتيه دبي من توضأ يوم الجمعه فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل دبي كسي روجا جمعه دسميج بگه خبر رخصته گرتيه ونعمة الرخصة الوضوء دبي خوش رخصته دسمش اما ومن اغتسل فالغسل افضل دبي كو خبش شوشتن ده افضله demek ki hadisete fehmi yani şuştuna roja cum'e na farza belki sünnete Peygamber Xudeci emri ki gud bila fel yaktasib la khabşun demek ki ev emri emri nedbiye ne emri vücubiye acaba vakti şuştuna meja roja cum'e maruf khabşi zamane ve çu vakti maruf bişi ev sünnet maruf rateci دبي ووقت الغسل يوم الجمعة يدخل بأذان الفجر الصادق دبي وقت غسل رجع جمعة كان فجر صادق دا دري وي شاخي غسل دس بيتكي مرفت كارا غسل رجع جمعة خبشو يعني وقتكو أذان الصبح وقت أذان الصبح هاد داين هاش وقت شوي دس بيتكي
وتقريبه من الذهاب إلى الجمعة وتقريبه من الذهاب إلى الجمعة أفضل. أما وقت نزنج الجمعة مروف خبشي ويشاخي مروف هره دها خير ترى. شما چونکی مقصد جوسلی چیه؟ مقصد شوشتن اوکو وقت مروف هر جمعه بینا خوش مروف ره، بینا نخوش مروف نه، بینا خویدانش مروف نه، یعنی غایش شوشتن اوه. و جا وقت نیزنگ جمعه مروف خبرشی، یعنی ام مقصد هنه تیجی. جبوی انسان ازیتش مروف نبین، بینا کریه وقتش مروف وره، انسان ازیتش مروف دبینن. جبر به پیامبر مسلم نهی کیه گوتیا اکو سیر و پیوازا بخه بلا نیزنگ جامعه من ابن. شما چونکی ازیت دن حواله خوا. اید دوا غسلا هر دو عیدا. يعني عيد رمضان عيد قربانه يعني معروف جبوي عيد يجي خبشو أبجي سنته خيره كما سنته ايكو يعني هر كثير سنته نكو ايكو هر ميجا عيد تما جوان تنره يعني ايكو هر عيد هر ميجا عيد ونش ميجا عيد شهر كثير سنته كو روجا عيد خبشو چونكي روجا عيد روجا زينته لازم اجبوي في روجه سنته معروف خبشو يعني ايكو نش ميجا عيد جي سنته كو خبشي ديلا وجي أبا ما رواه مالك في الموطأ أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى دبي إمام مالك رواية عبد الله يكور عمر رضي الله عنهما كان هبيا يغتسل يوم الفطر دبي روجا عيدا قربان خد شوشت جباياكو هنا شوي الميجي هنا شوي جي الميجي هنا شوي الميجي خد شوشت دمكي اف صحابي كي وصا كربه دمكي بديته پیغمبر جو ساكي لما وجو ساكريا وعيدا قربان جيتي قياس كان لسر عيدا رمضان به يعني عيدا رمضان مادام كي سنه معروف خبشو عيدا قربان جي وكيويا يعني اف تقويه دكي اف عمل صحابي وقفي قياس تقويتك يعني معروف تكره عيدا قربان جي يعني قياس بكي لسر عيدا رمضان و چما چمكي مقصد جي چيه مقصد اكو معروف وقت هر لميجي بدنامو پاقش به تمیز به معروف ازيت نده حوالي خو بينا نخوش معروف نيه ديزا هاتيا روایت كرن ابن ماجه روایت كيه اما سند ضعيفه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قوتيها كان الرسول صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى أما في حديث هني ضعيف هجي البنات بيجي في السلام روجا عيد قربانه روجا عيد رمضان خد شوشت بجاب هر سيجي هبدو تقويات كن مثلا في حديث عمل الصحابي تقويات كي أو قياسا عيد قربانه مر قياس كي لسا عيد رمضان و أو جوي تقويات كي يعني في حديث هر نقد ضعيف بيجي لبلد تقوية وانات كي عجبا وقت شوشتنا عيد معروف خبشو معروف كنجي خبشو اف سنتش معروف را حاصل دبي وقت شوشتنا هر دو عيداجي بنيوه شبه به ودس بيتكي يعني وقت بنيوه شبه عيد وجور به كنجي معروف خبشو اف سنتا غسل عيد تيجي يكجي غسل سنت جوي خرابونا روجي جوي خرابونا هيبي وقت روجو هيب خراب بن مارو الميجاوي دكي اجبوي ميجاوينه ميجاوا معروف سري خبشو افجي سنته بو يسن الغسل لصلاة كسوف الشمس وخسوف القمر السنة غسل اجبوي ميجا خرابونا روجي جوي خرابونا هيبي امرو ميج دكي جوي في ميجي معروف خبشو افجي سنته چما چمكي افجي معروف قياسه لسر جمعي بعدكي چمكي افجي معناوي ده چمكي فردجي جماعات سنة جماعة تيكرني انسان تيدا توب دبن برهاف دبن مادام كي جمعية دا سنة معروف خبشو فردجي او جوي كي جمعية معروف خبشو سنة اما وقت شوشتنا خسوف و كسوف كنجي دست بيدكي دبي وقت روش خرابي هيف خرابي هاتوي اسناي دا وقت غسل دست بيدكي دبي خلاص بينا وقت ويجي وقت ودبن روش هي ودبن تمام دبن وقت شوشتن جي خلاص دبي اي چارا غسل سنت غسل جوي ميجا باراني
وقت مروف هر ميجا بارانه مروف أولي خبشو نو كهرة أبجي سنته دبي يسن الغسل قبل الخروج لصلاة الاستسقاء سنة أجبارية مروف هجا دانا كتي نتشي ميجا بارانه مروف خبشو أبجي سنته شما قياسا على غسل الكسوفين مروف بيجي قياس كي لسر غسلة جبوي ميجا هيف خرابين وروش خرابين با ويجي الغسل من غسل الميت يعني يكي ميت كي بشو يك ميت كي بشو وبشر أوجي وخبشو أبجي سنته يعني بشتي شوشتنا ميت غاسل اكو ميت شوشتي بشر خبشو أبجي سنته دليل وجي تشيا دليل وجي أبغوتنا پیغمبر عليه الصلاة والسلام دبيجي من غسل ميتا فليغتسل بأكو ميت كي بشو بلا أوجي خبشو أب حديث إمام أحمد روایت كيا أصحاب السنن روایت كيا ترمذي قوتي أب حديثة حسنة أما پیغمبر أمر كيا قوتي فليغتسل بلا خبشو عجب أف أمر وجوبية أنا أمر ندبية يعني أمر السنة يعني أمر كي واجبة دبي أف حديث كي دي هيا اف امر هنيش وجوب درخستيا بيا سنت تشي او حديثي ابا پیغمبر خدا گوتیا ليس عليكم في غسل ميتكم غسل اذا غسلتموه دبن سروا نواجبه وقت هن ميت كي بشون غسل سروا نواجبه وقت كي هن ميت بشون هذا حديثي دلالت كي دمكي اف امر پیغمبر كي گوتیا فليغتسل او امر ندبيه نا امر وجوبيه يعني سنت خابشو نكو فرض واجبه خابشو يعني انسان كي كو ميت كي بشو سنت اوجي بيوره خابشو هنا كي غسل ديتر هنا سنت بحجه على قلينا يعني بحجه على قلينا وقت ما روح حجه چند جياده سنت ما روح خابشو يجي اول وقت ما روح نيته حجه لبينه ووقت ما روح نيته حجه لبينه وبكذا إحرام هذا وسنة مروف خبشو نيو كان نيته حجة لبينه وإحرام خالخوكي وياخد مروف هر عمره مروف أوله خبشو وبش نيته عمره لبينه وإحرام خالخوكي ديلا بيجي أبا شا ترمزي روات كري زيد كوري ثابت رضي الله عنه بيجي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد الإهلال واغتسله دوی زید کوره ثابت دیتیه پیامبر سلام وقت نیت حجه آنی جلی خوش خستیه و خوش شوشتیه و نیکان نیت حجه آنیه و دنگی خواب تلبیاجی بلند کریه قلت يا لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وجا سنة وقت معروف نيات حجه لبينه وكب ابن حرام هذا مخبشو نيكاوي نيات لبينه وإحرام خود جلي تماشا بنهجا في مدة قدية حتى صحبتك يترن تمن خير وخير السلام خدا سروابه أمانة خدا بنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.